Visual journalist sukile walkile yamba lo kabati ohelta behlai tu akabil tile akabila ni bolele kamige ruchiku il tele Yucatán yamba lo kabati oheltal uhala chi Yucatán Mauricio Vila dosal tu holin ta humpel much tam bale liete marso san holin ti kupe much kabil ukaba grupo Sadasi le mako le tioba le empresa hela baskubet kube helas mi ahilo telu betal nahilo de mako batsa ukahol to bimba sho pahtalil yang yuchul meyah witulu mil Yucatán Ichitune helobati yang hetseknakil kuya la seguridad yetel beshan tu bintung uchahol tal meyahil yetel nahalil wayile uhol popile much kabilo grupo Sadasi Enrique Bainer Gers que alike Yucatán yang tu lakal bash pahta loti kapata kutalo san meyah wayile yetel letie beshan kuchim politik le meyah kubeti kuhalachil Yucatán telu pexil tal meyahil te nahalil wayile telu tarsanulak empresa telu yandal meyah ti makilop tunsan le halacho Yucatano Mauricio Vila takpa jup much kabil ki maso tun el ganu chuk ospel winal le mako va hol de le empresa ku much ko ba tun tialu much kabil me yahilti takpa u halachi le Yucatán tusani ichula baso tutsik walto le tio tusan la lishan le halacho Mauricio Vila dosal takpa shayetel u maso hol intik unos much kabil cámara de la industria de la transformación tu nandik na lemako ba tu chachi ta helas baso yang we Yucatán bas malo bilo yang we kapatak utamako meya yet utasa utak en el meya con esali kapatak yandal meya ti mako we tulumi el Yucatán José Antonio Centeno Reyes más holintico much kabil canacintra le ti tushane tu tsahok aholbi baso tushan kun uchul ya yuchul much tambalil yetel tu habil de 2022 il uch le much tambalila utsokole le hela yash kumbet ya yuchul much tambalil 19 tak 22 de octubre titun kun sabilu kaholto ula bash me hilo kubetal weyili ojalá Yucatán tu chachi tahe we Yucatán minanolak tu shelupahtalu yandalo biyan upahtalil yuchul meya hebistung bishanik Yucatán nats yanik tula upahtalu bin utustabal tula kuchili ubetalu kuchulmak tu sebla kil weitulumi le Yucatán tusane Umulayil Instituto Yucateco de Emprendedores letiop tusane tanu takmukitko jejelas nuk besahil meya beshan empresa kubinu nuk talo tumente yetele beila kutsago shameyahti mako yete kutsokole kupexiko meyahil nahalil weitulumi el Yucatán Antonio González Blanco más holintikle kuchilil gelo bei utsik patikleti bastun kabete machen weitukahil hoy taktun ichil unos kahilo lumi Yucatán kapata kupexa shan meyahil nahalil timektan kahilo yang empresa keshmach no taketan utsaiko shan meyahti mak uyet kahnalilo letie le jueves beila Altun shan u beitel utakpa halmak y chiltun lenuk besahilukaba incubación de proyectos bash le bajela kutsabal tunu pahtal timak utsak aholi bash meyahil helupahtal ubetik tushane utsogayan tu chikul internet tituyani www.iem.yucatan.gov.mx helupahtal u yohel timakulak bash kuyuchul te kuchilil helo Ulak bash lo ichil helas meyahilo pexal ikilu pexal tulaka bash kukashantal yandal weitulumi Yucatán ojalá Yucatán Mauricio Vila dosal tanu pexel tik meyahtakete maso centik wakash le gana de kuyalo unos lumi Yucatán le tietun hachmal bak el wakash ku hoksa weyile tiutsok hop el habiloba tiutsok 5 habwa 34% tunshan ya chahik u hoksa bak el wakash le usenta le wakash le chatun san tushbilu bakel beutsak ohel bi hol popil desarrollo rural Jorge Díaz Loesa le meyahil gela ya chatun bakel wakash ko hoksa waye yantun shambal dileyo le hach tanu meyahtal unu quinta yetel malo quinta luchibal le wakasho yantun san gela ichil tu habe te habe gela 16 hasta 18 de septiembre titun kun uchulil Festival de la Carne kabatik tu kuchil tu kahil tisimin uyesa hiltunsan ukonol ubak el wakash tunsan usawar kin sikwalter en bailete baku nach aholta nusabati palalo bo mehen palalo takamek asnuk takobo letie te du canal de to ola lo letio lunes y martes kutala y antu nusabal baku natile palalo ba 5 tak 11 haptio y el 12 tak 17 haptio ti 20 mektan kahilo Beusak Ohelbil, Umulay el Tohola, Secretaría de Salud, le Yash Bakunal
Pfizer ugile vacuna gutsaba tile mehen palo akabetu nu tsatantal tush kahilo wata kahal tanu tsaba ohel bile betestun bisesh le mehen paralo chele vayan si cualtes volkitile sutu gila we mikle bashtula kine oye tu chikulil tele Yucatán te informa